Кадырман биздин каналдын көрөрмандары, бул видео 10 мүнөттүк видео көбүнчөсү арзан унааларды камтыйт. Эми салыштырмалуу арзаныраак баада. Алгач могу степти тартып коеюн деп атам. Жылы 2000, объему 2, баасы да жазылып турат, ээсинин телефон номерлери. Audi S4 1991, объему 2, телефон номерлери, ээсин коробка механика, кузов седан, баасы 180 000 сом. Hyundai Accent. Аванты бирге окшошуп кетет экен өзү. 1997, объему 1.4, телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 90 000 сом деп атат. %50 срочный баада. BMW 5 серия. E39 болуп калат, кузову. Жылы 1996, объем канча? 2.5, коробка автомат. Ванус мотор. Airbag бар экен алдыда. Водительге дагы, анан пассажирге дагы. Ээсинин телефон номерлери 774 96 66 90. 95. Да, 95 экен. Машинанын баасы 150 000 сом деп атат ээси. Биздин көрүүчүлөр ушу арзан машиналар деген темада тартышмага кичине кыйыныраак. Себеп дегенде издеп арзандарын тартамын. Ошого эмгекти баалап дегенде көп класс басып жана комментарий калтырып тургула, позитивдүү. Мен дагы да тартып берем. Бул машинага кайрылсак 1992 Opel Vectra, объему 2, коробка механика, ээсинин телефон номерлери 552 21 35 00. Кузов хэтчбек. Люк бар экен. Айтылыш баасы 80 000 сом деп атат ээси. Ички салон кыскача көрсөтүп коеюн. Пятиступка механика. Chevrolet Lacetti. Универсал. Российский транзитный номерде. Жылы 2006, объему 1.6, коробка механика. Ээсинин телефон номерлери жана баасы да жазылып турат. 190 000 сом деп. Бул көбүнчөсү айтылыш баасы дагы кичине түшүп беришет. Mazda 323, бул да российский транзитный номерде. Жылы 1998, объему 1.5, баасы 170 деп турасыңбы? Түшүрүп берем деп атат. Машина кежи бар да. Audi 80. ...1987, объему 1.8, телефон номерлери. Ээсинин айтылыш баасы кагазында да жазылып турат, 50 000 сом. Daha bir Audi 80. Мындай фарларында эме болуп коюп тур, светодиодный. Мына ходовойлорду коюп тур.
1987, объемы 1.8, коробка механика. Бағасы 70 000 сомды отады. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. 86 değil mi? 1986, объемы 2.5, телефон номерлері, есім коробка механика. Люк бар екен. Айтылыш бағасы 100 000 сомды отады. Есі кемі болады, Volkswagen Passat B3 кузов универсал. 1991, объемы 2, есін телефон номерлері. Бағасы 100 000 кемі барды отады. Honda Step Wagon. Ішіне арзанырақ жазу қойған үшін ошоға тартып қойып отам сіздерге. Кимгедир қызық болып қалышы мүмкін бұл автоуна. 1996, объемы 2, телефон номерлері, жана бағасы 220 000 сом. Дағы кемі дағы болады отады. Audi A4 седан, 1998, объемы 1.8, коробка механика, телефон номері есін. Жана басында жазып қойған 120 000 сом. Манан кейін о жерге дағы алмашу жолдары бар екен. Есі қошымша ақша берем деп атат, кішіне авал жақшырақ машиналарға. Opel Vectra. (1989), объемы 2, телефон номерлері есін 706 01 01 87, люк бар екен, кузов седан. Бағасы 70 000 сом кемі барды отады, кішіне тұрып шығады. Nexia 1. Nexia'ларды өзі тартып кеткен, бірақ бұл арзанырақ айтып атқан үшін тартып қойып атабыз біз үшін. Видеода темада байланыштуу. 1996, объемы 1.5, телефон номерлері, жана алмашу жолдары дағы бар екен. Машинаның айтылыш бағасы 80 000 сомды отады, кемі бар деп. Дағы қандай машинаға алмашу жолы? Алмашпайсың? Или мені айдап жазып қойған үшін сұрап атқаным да. Chevrolet Aveo же кіші Deo Colors деп қоямыз. Жылы 2005, объемы 1.2. Ішкі салон көрсетіп қойлы. Коробка механика. Есін телефон номері 777 22 07 84. Машинаның бола тұрған бағасы 160 000 сомды отады. 150 000 сомға беріп ептір. Audi 80 универсал. 1994, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Айтылыш бағасы 120 000 сомды отады. Есі. Ішкі салонда бір көрсетіп қойылы. Алдың қайнектері электростеклоподъемник екен. Opel Astra. Opel Astra, кузов хэтчбек. Жылы 1992, коробка механика, объемы 1.4. Телефон номерлері есінгі 557 61 89
00. WhatsApp номері да ушул экен. Машинанын баасы 80 000 сом деп атасыңар, а? Айтылыш баасы 80 000 сом.